Assalomu alaykum do'stlar, men bugun Hazrat Osmonov baykam ekibimiz. Adam girilik. Biz qayerdamiz? Qo'tir. Bishkekda. Bishkekdamiz biz. Amina deydi. Assalomu alaykum do'stlar. Biz Bekbolot menen Bishkekdamiz buyursa. Meni giyinken aparat chat do'stlar. Hozir Bekbolotni giyinken aparatamiz. Bu жақта Қуаныш Барқалбасов бар. Артында Бекжан Темирхан ezilip bittim. Ananın yanında Talant Sağınбаев. Toy talant açıp qo'y. Ey, Bishkek qanday ekan Bekbolot? Jaqtimi sаған? Bugun ne kelding, ha? Neler gölden ne ayırması var ekan bu жақта? Şu göller. Hazır meni giyinken aparat chat bu yoqda. Men qanday kiyim ketgan o'shanda kostyum alып березе. Чек деген қара kostyum. Dostlar, eğer mende bugün sonun canlılık var dostlar. Eğer de dostlar biz erten Sadır Japarovga jolgam. Nelерді айтасың Japarovga? Bizni ayılga mektep jana sadik salып бергиле деп. Жылса достар ошака жазгыла эмне сөздөрдү айтайын ошого. Унутпай айтам достар, анан кечинде Комментарийге жазгыла деп кой. Комментарийге өзүмө жазгыла. Эмне айтыш керек экен, э? Оода. Достар, өзүнө чыгарылычы. Азыр биз торговый центрге баратабыз. Ошол жактан Бекболотту эртеңки жолугушууга даярдайбыз. Az ile açsın. Isıp kettin mi? Anan buyursa erteң жолугушуу кылабыз. Бүгүн болсо ошол жылдыздарга жолуктуруп жүрөбүз. Нурлан Насип жана тияктан кимдерге жолуктуң? Тияктан Самат Эркинбеков жана Куба жанакы Рүстөм. Кимде койчулар? Рүстөм. Рүстөмдөн кийин жана неме болуп турбойбу эле? Сен эмеспи? Анан атын билбейм аны. Ошо. Şurası ben bugün YouTube izleyicilerine joluktum. Kim cevap? Слушай. Говори. Оу. Жақсылық. Ассалаумағалейкум. Ne oldu? Geçen WhatsApp'tan sürekli cihazdan cevap vermedim mi? Azatağın mı? Maraton yeni tanıdın mı? Assalamualaikum. Qandaysiz? Aleyküm. Ne oldu? Tanıdım. Süretlerden aldın mı video süretler? Video? Ha, WhatsApp'tan geçme gelmez mi? Süretlerde faydalı çıkan süretlerde cevap Ayağı altmış sizlik öyle. Ben konuşsam ben cantan cevaplarım oldu mu geçtiler? Ne mi? Kalkmasın. Ben çok mutlu bir şeydim. Tolpontada o. İşte dakika kaçan ödüsün? Dostlar, hazır biz Aziya Molga baratабыз. Жақсы видео бар болчу. Рахмат мелле. Билет койдула? Рахмат. Dostlar, bugün bana bir video geldi. Özümdün nememe fiyatga çıkarıp koyalım dostlar sizler için. Nijalka. Yok, kaçan getiriyorsun? Az getiriyorsun. Tomrağıyla açık olursa yok. Sen özün жақты жүріп қойсаң ішіне. Бұл жақтан шум болып атпай ма? Аке достар, hazır. Çıkarılacak. Все, достар, давайте бұйырса менің YouTube каналыман көресіздер. Азирет Осмонов деген YouTube каналдан Бекболот кимдерге жолукканын, алар менен эмне деп сүйлөшкөндөрүнүн бардыгын буйрса бүгүн кечинде жана эртең көрө аласыздар достар. Görüşkөнгө чейин. Bay bay dostlar.